Maupay nga adlaw, ako hi Teacher Juvie. Iton akon laksyon yana, kanan akon siyahan nga class observation. Aton paghihingadayan yana, an usa nga laksyon ha quarter 1, week 5, nga may competency nakikilala ang mga pangunahing emosyon. May ada kita magkadurudilain nga emosyon o inaabat. Ikaw, ano itong imo inaabat yana? Malipayon ka ba? Masulub-on ka ba? Nahadlok ka ba yana? O nag-iisog ka? Ang aton mga emosyon o mga inaabat na ipapakita naton pinaagi han aton nawong. Haaton pala nawong makikita na kung kita malipayon, masulub-on, nahadlok, o nag-iisog. Ang aton mga inaabat o mga emosyon pwede ihapon naton ipakita ha aton mga gios o mga aksyon. Sugad kung nalilipay kita. Natawa kita hindako nga naglulukso-lukso pa hinkalipay. Kung kita naman masulub-on, na ipapakita naton ini pinaagi hinpagtuok. Kung kita naman nahadlok, nagtatago kita, nadalagan, o di kaya namumudlat agi hiton kahadlok. Iba ngani, nangungurog pa agi hiton duro nga kahadlok. Kung nag-iisog naman kita, nadako iton aton tingog o naguliat kita. Iba, napundag pa iton mga tiil ngan ginpupukpok iton mga kamot agi iton kaisog. Yana, may ada ko anay igi-istorya iyo. Ini nga akon istorya bahing kan-an ngan himat. Andam na ba kamo mamati hini nga akon istorya? Maupay kung sugad. Sige, aadi na an akon istorya. Hian ngan himat. Malipayon himat, kay nakahimo hiya, hin mahusay nga minibuk, nga usa, han ira buruhaton, hamudyol. Tigda naman hiya, ngagin pakalasan ni Ann, nga naging hinungdan, han pagkagusi, han iya minibuk. Nagtuok himat, kay gusina, an iya mahusay nga minibuk. Nangaruhin pasaylo hian, kan mat. Ginbuligan liwat niya himat, nga himuon otro, an nagusi nga minibuk. Naging malipayon otro himat, kay naibalik an kahusay, han iya minibuk. Nga nagpasalamat hiya kan-an. Naruyagan ba niyo ang istorya? Maupay kung sugad. Ano ang inabat ni Matt? Han pakahimo niya hin mahusay nga minibuk.
Makarit, naging malipayon hiya. Ano man liwat an iya inabat, han kagusi, han iya mahusay nga minibuk. Sakto, naging masulub-on hiya. Ano kaya adto an iya inabat, han pagpakalasiha iya ni Ann? Tama, hinadlok adto hiya. Makarit gud kamo mga bata, na matigod kamo hinmaupay han istorya. Hikamo, san uba kamo nagiging malipayon? Malipayon ba kamo kung nakakapasyada kamo ngadtuhin usa nga murulayan o playground? Maupay kun sugad. Maaram ako, malipayon gihapon kamo kung kaupod niyo iton iyo pamilya. Malipayon gihapon kamo kung gintatagan kamo hin regalo. Ngan syempre, malipayon gihapon kamo kung ginpapalitan kamo hin mga bag-o nga bulayan. Tama ba ako mga bata? Maupay kun sugad. Damo gud iton mga butang nga naghahatag kaaton o nagiging hinungdan hiton aton kalipayan. San uman liwat kamo nagiging masulub-on? Nagiging masulub-on ba kamo kung ginkakaisgan kamo ni iyo mama or kung hinuman? Oo, kay makasurupo ito kung ginkakaisgan kamo. Masulub-on gihapon kamo kung ginbabayaan kamo or hikamula nga usa, waray niyo upod. Ngan masulub-on gihapon kamo kung ginaaway kamo. Damo gihapon nga mga butang ito nagpapasubo haaton. San o ka man liwat naabathin kahadlok? Oo, nahadlok ka kung ikaw lang nga usa, ngan labi na kung masirom o brown out. Nahadlok ka gihapon kung may mananap sugad iton ipis nga nadaop hay mulawas. Ngan duro gud iton imo kahadlok kung gin-i-injeksyonan ka. Di ba mga bata? Damo gihapon iton mga butang nga naghahatag kaaton hin kahadlok. San o ka man gihapon nag-iisog? Sakto, nag-iisog ka kung ginsusuntok ka o ginaaway ka. Nag-iisog ka gihapon kung ginhuhugawan it imo nawong. Nag-iisog ka kung ginrarabutan it imo buhok kay masakit iton. Ngan syempre, nag-iisog ka kung ginaagaw iton imo gamit, labi na kung ginruruba. Tama ba mga bata? Maupay kun sugad. Damo gihapon iton mga butang nga nagpapaisog haaton. Yan na mga bata, may ada ako igpapabuhat ha iyo. Iyo pipilion ang eksakto nga ladawan nga nagsusumat han emosyon o inaabat nga iginpapakita han nawong nga aada hatuo. Andam na ba kamo? Maupay kun sugad.
Malipayon nga nawong an iginpapakita hatuo. Hain man nga ladawan ang nagpapakita hin malipayon nga emosyon. Sakto ang mga bata nga nagmumulay. Kay malipayon gud kamo kung kamo nagmumulay. Sunod mga bata, masulub-on nga nawong ang iginpapakita hatuo. Hain man liwat nga ladawan ang nagpapakita hin masulub-on. Tama, ang ladawan han bata nga hiyala nga usa. Waray pa niya upod o waray pa niya sundo. Nga di naman kita han sunod nga ladawan. Nahadlok nga nawong ang iginpapakita hatuo. Hay man liwat ang ladawan nga nagpapakita hin pagkahadlok. Makarit ang ladawan nga ginlalanat hin ayam. Kay makaharadlok guditon kun ikaw paglanaton hin ayam. Adiliwat nga sunod, nag-iisog naman nga ladawan. Hain man liwat ang ladawan nga nagpapakita hin nag-iisog. Makarit ang ladawan nga ginaagawan hin libro. Kay mag-iisog kagod kung ikaw in pag-agawan hiton imo gamit. Magkarit mga bata, pakpakianay iton inyong mga kalagayan, kay maaram na kainit, kumilala, yung mga ladawan na nagpapakita, yung magkadaglaing emosyon o inaabat. Yan naman mga bata, aadi iton aton sunod nga pagbubuhaton. Magpapakita ako hin mga ladawan. Kikitaon niyo kada ladawan. Ma-thumbs up kamo kung ang ladawan nagpapakita hin kamalipayon. Ma-thumbs down naman kamo kung ang ladawan nagpapakita hin kamasulub-on. Andam na ba kamo nga buhatan ini nga buruhaton? Maupay kon sugad. Aadi, ansyahan nga ladawan. Usa nga kompleto nga pamilya nga nagsisilibrar hin Pasko. Malipayon ba ini o masulub-on? Thumbs up o thumbs down? Makarit? Thumbs up ini. Kay malipayon god kung bug-os nga pamilya nga nagsisilibrar hin Pasko. Aadi naman ang ikaduha nga ladawan. Bata nga may sakit. Thumbs up o thumbs down? Sakto, thumbs down ini. Kay masulub-on kung may sakit iton usa nga miyembrohan pamilya. Aadi ang aton sunod nga ladawan. Namatayan hin usa nga miyembro ang pamilya. Thumbs up o thumbs down? Sakto, thumbs down ini. Kay masulub-on gud kita kung may ada usa ka miyembro ha aton pamilya
nga namatay. An aton liwat sunod nga ladawan, aadi. Kompleto nga nag-uurupod an usa ka pamilya ngan may ada pahira bag-o nga baby. Thumbs up o thumbs down? Makarit, thumbs up ini. Kay malipayon gud kita kon kompleto ang pamilya ngan labi na kon may ada bag-o nga inabot nga baby. Adiliwat nga ladawan, usa ka bata nga waray pa makakahimo han iya mga buruhaton kay waray pa iya nabulig o nagtututdo. Thumbs up o thumbs down? Tama, thumbs down ini. Kay masulub-on gud kamo kung waray pa iyo nabulig o nagtututdo. Makarit na gud kamo magsulat kung malipayon o masulub-on ang ipinapakita ng ladawan. Pakpak naman ang iyong mga kadagalingon. Aadi pa mga bata in aton usa nga buruhaton. Maghahatag na naman ako hin mga ladawan. Kikitaon liwat niyo ang kada ladawan. Ngan mayakan kamo hin check kon ang ladawan nagpapakita hin kahadlok. Ngan ikis naman kung nagpapakita nga nag-iisog. Andam na ba hini nga buruhaton mga bata? Maupay kung sugad. Sige, aadi ansyahan nga ladawan. Ginaagawan hinmulayan. Nahadlok o nag-iisog ba ini? Check o ekes? Kung ekes ang imo baton, tama ka. Kay nag-iisog ka kung ginaagawan ka, hinmulayan. Sunod liwat nga ladawan. Nagpapakita hin Halloween nga selebrasyon. May mga makaharadlok nga display. Ano man liwat ini? Check o ekes? Makarit. Check ang sakto nga baton nganhi. Kay nagpapakita ini hin ka makaharadlok. Adiliwat ang sunod nga ladawan. May makusog nga oran, ngan dalugdog, ngan kikidlat. Ano man liwat ini? Check o ekes? Kung check ang imo baton, sakto iton. Kay makaharadlok god kung may makusog nga oran, nga may kikidlat, ngan dalugdog. Sunod liwat nga ladawan. Bata nga napundag nga naguliat pa. Check ba ini o ekes? Tama. Ekes ini. Kay ang bata nagpapakita nga nag-iisog. Sunod liwat nga ladawan. Bata nga nakakita hinhalas. Check ba ini o ekes? Kung check ang imo baton, makarit ka. Kay nagpapakita ini, hin ka makaharadlok. Nahadlok gud kita kung nakakakita kita hinhalas.
Wow mga bata! Matarik na naghati ang pagkasin kung ang larawan nagpapakita kung kamatahadlok sa nag-iisog. Pakpakin naman ang iyong mga kalagaringon. Yan na naman mga bata, iyo nabubuhaton ang iyong mga buruhaton nga iyong module. Maaram ako nga mabubuhat na niyo insakto ang mga buruhaton bahin han emosyon o mga inaabat. Kay maaram na gud kamo han aton leksyon. Dinhinahuman ang aton leksyon bahin han mga emosyon o inaabat. Nagpapasalamat ako sa iyo han iyo pamati ngan pagpartisipar. Ako otro, hi Teacher Juvie. Kotob liwat hit aton sunod nga pagkirigta. Bye-bye!